Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa ma yaba? Man atu'ani dahalal jannah wa man asoni faqad aba. Sininna Tomatua malabi sila suraku jemaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sininna anu mapuji anu namanu fungala ta'ala. Iyaro yapune sitongan na idi rupa tawi telumi agayanda yamatotu capu ipaki yang matoburu, ipaki masih dekat amal pulihah. Apa yang kita miliki itu sebenarnya amanah titipan datanya dari Allah. Berarti roh anu maki lakda ipuji pahangi maka datania pun dengan itu. Yako maki lakda ipuji warang parangi, maki lakda ipuji jama-jamangi, maki lakda ipuji orang yang kita cintai dan sayangi. Alim mitui batasan aling ni patipu maka dari nagaga papuji kami nak batui nama tandre sengadin na papuji nami matobi tufungan la ta'ala. Alhamdulillah sinin na anu mapuji anu nama nami tufungan la ta'ala. Puang maraja pamasin na niya kamasin na lori idi manang puang iyai maparentangangi patatungi agama selenge, puang iyai maperlengangi sininna tu panditay sedikuang manapan na seneki napakasing agama selenge. Maka tentu ilalan na Yesu biwi atau fadang kakisi hadirit atau fadang kasi tosya daput-dapungan na saba Asia maasi sumpungan tak digaga akanta nasaba iya pitangi tanda atau melebiri yolo na fung Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-magi nasaba ibadah at tinulong hijamah nasaba mananungang nadiga ganawala kang ifungan la ta'ala ditujun na idi atau matepuk sanganin na pawala suruga pamasina mifuangi. Apa itu pakaswiya ye mesti matinulu ke panaman nanungan. Makanya to sakbara dituju paritana fungan ta'ala. Pikir batis sakbara jama ye nasurangi fungan ta'ala niniri ditujun na ye napisang kedet. Ye kode to tapat turan no makaswiya beribadah ya pitangi alita makadan ka atau matepe. Maka di gaga pawalat na ye to atau matepe. Yang senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah dekaga kecuali pawala suruga capak na toma-toma lebih yang hati. Salawat na niya papa selamat masa ifongololo di alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya simata jalukan i asalamakan akatuunga wanu walino akatuunga wanu akhirat. Sehingga natofadang kemana-mana natofadang makali jadi salangka bitarai nadiya tupuri awal gading itu lagi yesik napi penghulawang maka dari itu gaga sikotangan na yakatai ede gaga yakatai tuori libut na yawan walinoy sengadin na dua mi itu pas letas sampa
Agay rodui paslam mili sapari tujuh na idi atau matapot na morosi di tasapalali italai pamasi ajak tulisuri pamasi na huwangi yakudi na turungi ki pamasi na hungan lataan na yatopa tu naturu pamasiri yakumake kanja sompai pak katoje biasa tu pahangi maka da yako pamasi biputame ti suru gaya ajak bana pitu masung panjang aja akaman na turungi ki pamasin atau selama ada pulau ko jambang de gagalala yatu ya kore mo kaswiya musti de na turu pamasin na yatu hungalatala apa ini di rufa tawe ata memang ne yesenge ata to masum pamemang tu na jadi harus hitungan na tujuan kita hidup di dunia hanya untuk beribadah pekpe batiwi beribadah sampai hungalatala makanya termasuk ki atau matepat masumpah ya sengi masumpah jama yina surongi pungan la ta'ala muniniri itu junna yina pesanggang itu ya sengi atau matepe apa magai wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun si mata dene pancaji menak bangsana jinge menak bangsana rupa tawe hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi, maka suya masopar yurona fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maka yang digurutah bedakan tujuan hidup dengan kelengkapan hidup. Ya tujuan hidup tak to milo memang to masopar. Ya sengi pelengkap hidup warang parak termasuk pelengkap hidup. Jama-jamang termasuk pelengkap hidup, keluarga termasuk pelengkap hidup. Berarti metur ya sengi atau matepet nomor si diyakini. Maka dan kehungan la ta'ala peko batiwe yakin termasuk imam mujamal. Ya sengi iman mujamal amantu billah wa amantu bi rasul. Keyakinan lori hubungan la ta'ala pa iya patuta yakin ikoto makaswiya. Keyakinan lori nabi tak nasabatan ra akka cuma lampu nama dek iya ya sengi iman mujamal yakin. Yang kedua iya pa itu nasukut tapa makbola kuwatak kaliwi tentu nalepak kapalilata natugangi ati na yamin na sabak italai pangkawgang iya ko nalepakan ilila po curita miyasan na iyatu iya ko natugang ati tame sikri tapakur asan na iyatu iya ko na yamay pangkawgang masipa parintay na iya pa na madararari na kalipo ito tapat lapakan na lilay at togan na atiye na yami na sabak pangkawgang makanya makaregurta silayang ito matapa si bato mapatongan tiga ya satu matapa na yamay na surang ikuwang inaniniri inapisang kengangi piyasengi mapatongan mapanasa na isang makadang kafungan latalang kajang kadijay iko ja iya manesa makada capak na je neraka iko blecing ipigo pawala surga tapi dek na sopah mapatungan mesan dai jadi mega tong mapatungan na iya matapa nesa jaje nesa dece ada na iya kuja menapa kami tukuro mupa metukuro tinang makade masana je na cece agame tapi ija mawa ini saja nesa dece pungalatala pancaji linuwe lololisa tapi dek na sopa maka de gurutayan itu ya semua patungan di nama tepe apa ya seng itu atau matepe musti ki masopa pa ipahani aleta maka de tujuan tak turi lebo da yawan walinwe dek gaga sengadina isong pamemang ifung Allah subhanahu wa ta'ala jadi nomor siti tasapai pamasili. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu tanda kecintaannya Nabi kelari umatnya ketika yaumul kiamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek gaga sawa-sawa na patoko fungal ta'ala pulik pi pangulut taji barilu melalui parantara aji barid sangadin na nabita jadi yeseng itu asokiyama hancur segala aktivitas yang ada di dunia yeseng esokiyama jadi ya kosokiyama itu gaga kehidupan
Dayatuna orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah di kuburannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantara oleh pengulut tak Jibril. Okoyolo na pengulut tak Jibrilu macandra karupanna Nabi tak macalla pakita matanna na tapode gaga warekada pamulam masuk poli ko warekadan na Nabi tak ketika dibangkitkan oleh Allah sengadinna aina ummati ya Jibril, lo tega manangi umatku Jibril. Orang ketika mencintai sesuatu pamu, orang ketika rindu pada sesuatu yang pertama diucap adalah orang yang ia cintai. Nabi tak watunne fatoko kole ko amatingan na siya manyawana na tubunna dek nang kana sapa ini na Abdul Muttalib. Nayiro Abdul Muttalib ale na piare Nabi tariwat tumati na duit to pajajan na. Pa iya tu Nabi tatalung pula mon dilalat tampun na induk na mati kasi ambo na. Jadi mita tajak kulino magenaan na tong muruk na mati induk na pangulutta Siti Aminah radhiyallahu anha. Berarti Nabi ta anang itong umur na yatim piatu temaki ambo temaki indo. Napre Nabi tak semenjak dilahirkan sampai meninggal de metonang kanai te rupan nambona. Jadi iro bobo Nabi tak iro piare Nabi tak adalah nenena itulah Abdul Muttalib. Tapi watunne fatukko Nabi tak boleh ko amatingan na setelah terjadinya hari kiamat naite fangulut tak Jibril aga na kuada Nabi ta ya Jibril aina ummati lo tega manangi umatku Jibril. Dan kanak kada lo kege pak di mondiga ku nenek ku Abdul Muttalib duit to pajajia ku baine ku anak ku apoku cule-cule tepajin na buah hati belahan jiwaku. Bahkan Nabi tidak pernah mencari sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Ni gayero pangulut ta Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi siapa yang dirindukan Nabi, siapa yang dicari Nabi setelah dibangkitkan oleh Allah? Di gaga na huwada sengadinna aina ummati ya Jibril, lo tiga manangi ummatku Jibril. Niga nasa Nabi ta ini mana hadir itu moto malabi yang kiamat. Pasti kita cinta kepada Rasul Pak. Pasti kita rindu kepada Rasul Bu. Mesti yaitu ya mu'dani kiko Nabi tak. Tapi magamuiro tanra udani tak tanra papuji tak ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saking Nabi cintanya kepada umatnya masari nyawana atau moto malabi yang kiamat. Nak kita ri Nabi tak aja akamah di antara kita bajana sengadie loyolo nita meneraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia panamatan na yero nyawana Nabi ta maka damani fangulut tak Jibril ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napi matenang atinna Nabi ta tomo-tomo labi yang ki hadir marai nasabak Nabi tak maka kitulak dak na hoji tomo labi yang ki hadir. Baka milona li suripa masino hungalatana takapomana ngi sahabat pewaiwi Nabi ta aga minapuada Nabi ta ummati 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 ummatku ummatku ummatku. Sini na tomo-tomo labi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yan ade ne rasa tante ne sadika ki mutamiwi capana ula saparang eloki molewi Rabiul Awal sisa pada tu 47 Hijriyah termasuk bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni gatau de na Mario ketika mendatangi bulan kelahiran Nabi tomo-tomo labi yang ki hadir. Yana angkat de na Mario ri ulang ngajajangan na Nabi ta ipertanyakan sallan na itu tomo-tomo labi yang ki hadir. Makanya sama turu guru tu fandri tae sapangka i guru ta fandri tae maka daya tu Nabi tak ijajiangi okoi asona siningi. Jadi sama turu yang mana guru tafandi teh maka Nabi itu dilahirkan pada hari Senin. Apa iko sejarah kehidupan tu Nabi tak melu icurita nai tata
engka sedikit tak nakara urta pandritai ya kode na salit 30 arwah jilid na patas sebuah halaman ya koiro melo icurita mapamure nabi ta itampu ijadiyan letuli suri pamasena fungan Allah Ta'ala pada tahun ke-11 Hijriah itu lama na pasalasai. Tapi makada guru ta sama turu ipandritai makada iya tu nabi ta ijadiyan i asona siningi. Apa seluruh rasul itu punya hadis. Sinin na tu nabi kamana ngaso ada ya nabi ta ijajani aso sinin no pore ki pakutana aga mima pasabaran na aso asinin na ijaji yang nabi ta. Magi na tane aso salasa na ya so araba kami si juma satu na aha. Ternyata iro aso sininge engka mema 2 kejadian na taro tufungan latala itu di hari Senin. Nomor si di asosining ipak depungangi akorangi 30 gesok 110 apa surat. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu pada hari Senin. Yang kedua asosini yang kan Nabi tak menjadi surah ketika umur 40 tahun. Jadi 40 teman itu petong umur na Nabi tak na yakka menjadi surah. Asosinili suri pamasena fungan Allah Ta'ala bahkan engka amorena itlai Abu Lahab tungka wan di sini yakka awatengenna yakka susana yakka pacalana ilalaki burukna magai gara-gara Maria yaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab nomor sedi punggawana KPRI, yang kedua selalu menentang dakwanya Nabi, yang ketiga selalu memfitnah Nabi, bahkan engkau parancana melok masurung puni nurena. Ena tu nasabari nasale Nabi takut Mekah lalu di Madinah apa melo ya surung puni 10-2 burone batu masurung puni Nabi tak di waktu malam. Makanya Nabi meninggalkan kota Mekah niga pangkau ke pangkau kena Abu Lahab. Jadi meturo Abu Lahab di jika ada decet na ko Nabi tak jana meseng menghalangi tuni dakwana Nabi tak pekecarana ke arah enade na tamasal na fitna tuni Nabi tak tapi makadai ande guru tak nasabak marioi jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking gembiranya Abu Lahab Pak Bu sampai-sampai ada budak namanya Suwaibah al-Islamiyah dia merdekakan. Onrione Abu Lahab jadi nurena itlai Nabi Muhammad dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah al-Islamiyah tapi tak apa karena yang diguru tak termasuk dahalan dar onruan capak dan neraka tapi nasabak Mario jadi Nabi bahagia jadi Nabi iyaka awat tengena iyaka pacalana ilalaki buruna setiap malam Senin aga pasabarana karena bahagia Nabi dilahirkan toma-toma lebih yang hadir. Apalagi na ini na situngan ng panah. Kita selalu rindu cinta kepada Rasul. Dega gato ye deno dani ko Nabi tak. Tomeloma na miti romaraga-raga tapana Nabi tilalan ni pitin rona. Ina tunakara guru tafandite. Ye ko masamui alimu atau matep. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, ajak lalu muli suri pamasina fungan latala sebelum engkau memandang wajahnya Nabi di dalam mimpimu. Ajak muli suri pamasina fungan latala yakurin engkau miti rupa dan Nabi. Nah ini pertanyaan besar toma-toma lebih yang hadir mapamula mobi jadi latu makoki pura diga siruntu si Nabi tak ia tu pakutana batua apa diga gayanan kata nasiruntu Nabi telanan ni pitinduna itulah Nabi yang sebenarnya nah diga gebarani mulai papada padi rupana tapana Nabi tak ketika Nabi mendatangi kita di dalam mimpi toma-toma lebih yang hadir maka itulah Nabi yang sebenarnya cuma wangkanang kawatu ye okokak Kabupaten Sopelo Macarama tako angka tomatuah kurang lebih 25 tahun umuruna nakadaya na nasa mustas semenjak kak manca itu kalima na siruntu Nabi tailalan ni pitin roko itu sudah 5 kali Pak
Iro waktu iro selesai acara gulau kamak depe. Maka daka engka ga amala patapagi na wadingi siruntu si banabit ta ega tau ya kulinuhi. Elo siruntu nabi ta ingi memandang wajahnya Nabi di dalam mimpinya dia penulis tembus. Walaupun kita punya amalan, engka amalan tak tapi ya kode napak kilo di pungalatalan itu le tembus. Tapi kenapa kita bisa tembus sampai 5 kali? Arwani pulau na 5 tahun. Napodang na kada kalima na nasa siruntu stas. Ada kung kaga amalang istimewa ta na wading isiruntu na bita dan na di iko ya nasus tati itu kaga malangko. Ero kasi tomatoy pa. Iya kulay masigi iya panajaji letu masigi iya ko paki tongkat. Jadi matongka mi matolo masigi timalo lisulo masigi matongka ada na dua mi nasa stasia amala ku iko amala pili melo tasapa nomor sini selalu bersalawat kepada Rasul. As-salawat kipa itu salawat tanda cinta tanda rindu. Perbanyak salawat kepada Rasul. Na mungkin dia musyirutu nabi tayyib ko migamoy salawatmu. Apa itu salawat tanda papuji memang. Itu salawat tanda rindu kita kepada Rasulullah. Ia ko salawat kay sama namo, ipahaman namo, ia pelaman namo. Yang kedua, ia nasa marainge piari pelihara sumpah beri jamak. Ia na angkat to piari pelihara beri jamak na pasti dia mampu memandang Nabi di dalam mimpinya. Nah itu sumpah beri jamak parenta boleh ko Nabi tak makanya hukumnya sunnah muakkad. Iya ko sumpah boleh ko pungalata la parenta wajib. Jadi na angkat to na jame sumpah na nasabak beri mari masigi supaya itu apalah pakasya sumpah na pasti dia mendapatkan Nabi di dalam mimpinya to lebih yang imiro nasa amalanku salawat jagewi pelihara sumpah beri jabang. Ya nang katuna perbanyak salawatnya kepada Rasulullah. Yang kedua na jagewi sumpah beri jamaah na namo maga rajina jama-jamangi saliwa na ratete ban na salai itu jama-jamaah na lo masigi pasti dia dapatkan cintanya Nabi. Tatak na lo. Maka daya anak dai meto mingitu na sandatong kastas pensiun ni kapala sekolah. Imi tu nasa na tu kage agi na jami saliwa na rate na kalingite bako masigi na salai itu jama jamang ina masigi kalama po lebih masigi na pataru jama na iya boy ni jolo matu cinampe letu salasi supayanya na pakime masupaya dek na masalah cuma wakare guru tak piare pelihara bere jamamu dek na kada aja pelihara piare bere jamamu. Pak iya nak kamu to piari pelihara beri jamaah na insyaallah pasti dia dapatkan tomo-tomo lebih. Cuma iya ko pahan na pole ko guru tak pahikmai. Iya ko tomelo matinro aja di masalawa ikasi sebuh. Makanya bersalawat 1000 kali iya ko tomelo matinro. Pikoi batina kade guru tak baca ya Sayyidi ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kasih sepuh. Napaki matindro lingki laukana batiwi lingki laukana itanda 5 atawe mundiasi 5 abiyuta napa ibaca kuluhuan lebih katellu salawat bik katellu istighfar bik katellu napa tabaca sikri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar napa tabaca pak dongai ye kotomelo matindro tapanan no ngamoy pasti kita dapatkan. Cuma ya ialah letuk makokoi saya belum tembus dia pun ditembus dia. Jadi wak dijadi di antara kita ada amalan tersendiri tak nak wak ini tembus. Jadi maka lagi yang maka menahaji gok mapak urus tasnadi penangkan oleh cocok ni. Tapi wak dijadi engkau amalan tersendiri tak pak dia nak itu yang gari imitasi di rumah tahu. Maka dah kamaki maga mana haji iru nadina kiri tilu masigi. Tapi ada amalan tersendirinya. Wak dijadi batoi amalan tersendiri na ini na wak dingi tembus. Jadi kadang guru tak perbanyak salawat tomo-tomo lebih kian. Cuma ya memang cari persoalan. Okui kalangan na guru tafanditi okui tanggal ijajengan dan nabi tak. Makanya yang katu pandita makada itu nabi ta jajiangi tanggal 2 katong makada tanggal arwa katong makada tanggal asyirang katong makada tanggal 10
Tapi sama turu guru ta Fandite, guru ta Al-Imam Iman Tagasali mengatakan bahwa Nabi itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Sidi ijajengan nafanguluta Nabi Isa. Maka setiap tahunnya sebenarnya kita melakukan peringatan. Yana yesenge peringatan, beda peringatan dengan perayaan. Memperingati dan merayakan. Ia ko peringatan bagian daripada hari besar. Ia ko perayaan berarti dua. Allah perpitaran, Allah perkaroban. Jadi bedakan. Maka ada tiga ya sehari besar, tiga ya sehari raya. Apa iko hari raya na tu salangi dua mi. Ina pura ki mapuasa siulang itana ilalan na ular ramala. Mompo si di Syawal makadaki Allah perang Idul Fitri. 10 puna Zulhijjah makadaki Allah perkarobah Idul Adha. Berarti Allah perang Idul Pitarata na karobata. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak. Tiga ya sehari besar termasuk kan memperingati kelahiran Nabi, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, memperingati nuzul Quran, memperingati 10 Muharram termasuk peringatan. Apa itu makara itu ya peringatan ada itu gak capat. Maka dah kamati ya na selesai ni ulang mulu pajatete mamul aide nanti mamul itu hitungan na so. Cuma dia minawa dingi perdebatkan maka dah kata mamul angka dek apa semua punya landasan. Jadi kemana itu dasarnya? Jadi aja tu maka dah mamul ianu dek namul ianu dek na masalah pak pura mana mono lagu rutafat kita. Makanya engkau bisa bahagian sahabat kita. Dek sisa na melo mak barasanji, dek sisa na melo mak maulu mage cocok pahanna apa manini tayata manaraka apa anu dena kana jame na binta cocok. Ya apa di kato melo male barakat na barasanji apa to mak bicara barakat. To melo male barakat na amulu kage na sabat to tama suruga. Berarti si di manini tayata manaraka si di melo male barakat na tama suruga. Berarti anu dena wadi ya pangiwangan. Ina tu nakada gurutang. Ia kota maulu tu pak, dia itu gak capat nah barasanji. Makanya engka anak guru na guru tak komangkoso pernah sampaikan sama saya, termasuk ia roti bawe titis sandalak na nabita dan itu hidup sampai sekarang. Kemarin saya taksia di Kabupaten Pintas siruntuk kak, aga na podanga ia nana sepat titis sandalak na tu guru tak. Si di bawah nasa pasan na guru tayo na nuli ka nasa jok kalau mak dakwah irba na podang makadana agi mo pigo ajak mo pelenya barasanji wa irba na podang apa yang kau lakukan jangan tinggalkan barasanji apa barasanji pa boleh barakat tu ilalenda. Makanya ini situngan na tomat-tomalak bigyan ki hadit pura ki mapa boti ipaturang iboti buroniwe boti makun yuli pui mama barasanji ka mau situngan na ye. Demi sadare tomelo lete bola baru pura ki mali oto pura ki mali motor to mak barasanji mauli sitongan na yihi tomelo mapatato bola waninna le pamana parewanna bola yulipu imama barasanji mauli asan na yihi to mahake ka mahadul kiyang ite pa ula lolona la pungana mauli asan na yihi yesenge amaulu kasipa ke do malabina na binta mailo itak ditujun na watakalewe to matamala biyen ki cuma mega mimita masalah. Iyo ko nuli imang imak baca doa nuli imang imak barasanyi nila bidan tu je temu na ya imam. Pak mega tu je tu ke imang kasih mak busan ni timun na baca pak dongang ina salama watakali na waramparan na keluargan angkatili na tiapa aja leles sekadakin remelo. Taya je tu tamu na dena de namo magat tuana loki tuana to polita na dena de ko dena pura kina ita. Amega toje tongka kesimangi mak baca doa kere natil malau di soda kuak aja mola malu sunat tuda ko cinampe kamana tiara da ye tawewe pak mega tu je ka jadi ka opo da memang ya imangi maka dia nang kata na angka sarana nuli kilo mak baca doa mak barasanji na tiapa aja lele ko piro nak dina baca memang ni pak do kata ye ma tu mende kiasi na pata tutupat ya na salasi ko makari magi ni cina pada muagai ko na tia ko pa aja lele. Nah iya timangi na dena kan nak 20 menit na selesai. Itu to boleh wetamutan ada iya kode na ite. Sinin na tomo-tomo lebih yang ke hadir. Makanya anu dena wadi pertentangkan apa mari kemana dasar na tomo-tomo lebih yang ke hadir. Makanya dek na yang maneng anu na jamai anu dek na jami nabi tak na jami itu adalah bid'ah.
Itu bidaya nomor sidi tania hukum. Makanya hukumnya selengi 5 rupa itu dia nalak bidina kurang. Nomor sidi hukumnya haram. Yang kedua hukumnya wajib. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Tapi iro bidai wak di mata itu manca di hara, wak di mata manca di mubah. Tiga termasuk bidai yang hara supaya subuh patarakan. Ya nang kato nama supaya suwi parakan nabi dai itu. Nada sudah kami najama nabi tayu kusuwi. Tiga termasuk bidai yang dibolehkan, termasuk supaya sunat tarawih tak 20 telur rakaat. Tak ada nak najame nabi tak, tapi najame pengulu tak Umar bin Khattab. Makanya 20 telur supaya sunat tarawih. Berarti yang dibolehkan. Jadi engkau memang tu ananu na caca nabi tak ijamang katu agak na boje nabi tak. Makanya itu sunnah apa? Engkau sunnah na sebab kauliyah, engkau sunnah na sebab fi'liyah. Engkau sunnah na sebab takririya, engkau sunnah na sebab hamiyah. Ya sehingga kauliah segala bentuk ucapannya Nabi itu adalah bagian daripada sunnah. Yang kedua, segala bentuk perilakunya Nabi, perbuatannya Nabi itu adalah bagian sunnah. Maka daki sunnah pilih berarti pangkau kepuri ko Nabi tak. Yang ketiga, sunnah takririyah pengakuan. Adik denang kan najami Nabi tak. Tapi najami 23 sahabat dan diakui oleh Nabi. Maka itu bagian daripada sunnah. Jadi tiga anu denang kan najami Nabi tak najama sahabat. Termasuk pengelutak Bilal bin Rabah. Ia pure masuk, ia pure majin tetap masuk pada sunnah dorakan. Yaitu Bilal ia pura majin tetap masuk pada sunnah dorakan. Ia tu kotomelo masuk pada paralu. Agak ia sehingga sumpah sunnah jene. Nah dia nak kena jamin Nabi tak, justru Nabi memanggil Bilal, ya Bilal, amalan apa yang engkau lakukan dan kami meniloyolo sandalamu ke surga. Agar nasa pengelutak Bilal ia pura kak majin tetap kak masuk pada sunnah dorakan. Berarti Nabi tidak pernah melakukan. Angka sahabat yang alena marima tetap puluh wala na pake mapamupu parote sabai bondre. Ada nasaman na manahadi gaga surah napla miya pisa ngako nabita. Ya suruh mulni. Aga nasan ya Rasulullah, karena saya sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas. Aga nasan nabita karena cintamu kepada Al-Ikhlas sibako maturi surga pamasira kung Allah Ta'ala. Sinin na tumotomala di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tentu ilalanna iwi ulas saparang itu motomalak yang hadir. Kita ingin memasuki bulan Rabiul Awal. Apa yang perlu kita persiapkan nomor rosid di tiap aja tapak kabari tepat tak. Pak Yeseng itu ya atamat tepat tu masuk pamema miji tutuari ribut na yawan walino. Makanya makare papangajana guru tak engka itu aga-aga anu de nama senatia aja paja na panas gitu we. Tapi engka anu mana senatia aja pakanasa anu de ni panas. Kegero anu de namana sanati apa aja panas salino na warang parang. Ya ko yetu meli turusi de gaga pak gangkan na tomoto malap ye ki haji. Bene ang kalalang makada totuo batu rilibot na yawan walino namana salino ta yetu dene saledino. Tapi linuwe anu de namana sa tapi tiapa aja napakana sarupa tawi. Yang kedua warang parang. Warang parang ni de namana sa tapi tiapa aja ipanas sesuat ni. Maray apa warang parang iya kotomate de gaga tau mate ipasilam malolo warang parang. Igana toko kampo tay to sogi de gaga to sogi makunday ipasilam malolo ilba sisi sana de gaga to mati pasilam malolo ulawan na berarti dino na warang parang anu de na manasa tapi tiapa aja ipanasa. Tapi engke anu manasena dini pakanasa agiro ditujun na italai amatian. Makanya pakabarui tapai masompar yorona pungala tala piko bate masompa jama yena surangi pungala tala muniniri ditujun na yena pisang kengeng itu matomala biiki hati. Yang kedua tentunya kita selalu rindu cinta kepada Rasulullah, memagi-magi na sebab sunnah yang kita kerjakan. Apa boleh ko Nabi tak bersana laturi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ilulungan Nabi tilalan ni pitinul tak sebelum ilisu di pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang saya sampaikan, memagi-magi mancaji wilaleng akata jangan di manang maka malakang ilamano fung Allah ta'ala na ilulungan keselamatan dunia lebih-lebih tilino siwali na fung Allah ta'ala.
Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasyarru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.